Mzansi nevekele sibuyile igama ngithanda uMahlangu namhlanje siphethe ithuba nokhobe kuphethe uSika Bopha KaNyabela. Awu Mzansi for sure. Angusika Bopha KaNyabela umakitaza abantwana kuhleka bonini. Ngisabuyile godu ngila e4way evezubuhle ePola Mall. Nginothanda uMahlangu sisarage ihwebo ngesikhathi. Yes. Ningasabi ukusithenga ke nithengeni bakwethu. Ningasabi ukubuza nibuzeni sizoniphendula kuhle na ufuna ukwazi ama price ungasabi ukubuza. Khuluma nathi sikhulume nawe ukhipha imali sinikele ukufuna. Konje bakuthola njani? Mina ke ngitholakala izinomboro lapha zithi 079 5500 234. Hawu uzokuthola uSika Bopha lapha ku Facebook uthi Sika Bopha KaNyabela kanti uthi uyaqala ke ngikhona email address sikabopha.kanyabela ohlangeneko @gmail.com. Oh yeah. Yes. Sikabopha.kanyabela @gmail.com. Bakwethu siphethe nethuba nokukhobe sisukulula ngendlela izinto zenzeka ngakhona. Nangu umna kwethu. Ngisasho Mahlangu. Yes. Sesengu-UG. Yes. Siphethe ubuhle besindebele. Yes. Uyamthola uG. Yes. ku-079 Yes. 710 8597. Facebook bakuthola njani? Ku-Facebook nguNathi Give na Ndala. uNathi wakhona is NUTTY Give